Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza, nizeye ko aho uri hose ukomeje kugubwa neza. Iyi ni TSG Online TV nk'ibisanzwe. Gahunda yacu murabizi no kubagezaho amakuru agezweho ibiri kuba hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ubundi tukagufasha kugenda ubaho kabisa ufite amakuru yizewe. Icyo usabwa wowe nta kindi ni gukora subscribe, ubundi ukinjira mu muryango wacu wa TSG Online TV. Tuba tugomba kubagezaho amakuru agezweho. Ubu rero amakuru mashya nkuzaniye ari kuvugwa ku ntambara iri hagati y'Ubushinwa ndetse na Amerika. Ni urwango ndetse ibintu bishobora kuvamo n'intambara. Kuri ubu rero indege 8 z'intambara za Amerika ziyemeje guherekeza Pelosi ajya muri Taiwan, nk'uko twagiye tubibatangariza mu kiganiro cyacu cyashize tubabwira ko bafite uruzinduko bategura kujya muri Taiwan. Amakuru mashya rero ku mwuka mubi hagati y'Ubushinwa na Amerika bapfa Taiwan, avuga ko hari indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurutse mu Buyapani kugira ngo ziherekeze indege Nancy Pelosi ari mu bundi. Nancy Pelosi ni muntu ki? Uyu yavutse kuwa 26 Werurwe mu 1940. ni umunyapolitiki w'umunyamerika wabaye umuvugizi w'umutwe w'abadepite bo muri Amerika kuva mu 2019 ndetse na mbere ya 2007 kugeza 2011. Yabaye uhagarariye Amerika muri California kuva mu 1987. ni umunyamuryango w'ishyaka riharanira demokarasi. Pelosi niwe mugore wenyine wabaye umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Umwe mu bagize umuryango wa politiki wa D'Alessandro, uwo ni se umubyara, bamwita Thomas D'Alessandro Jr. Yari umunyapolitiki uzwi cyane. Mbere yo gutorwa muri Kongere yayoboye ishyaka rya demokarasi ya California kuva mu 1981 kugeza muri 1983. Noneho muri manda ye ya 18 Pelosi yatorewe bwa mbere muri Kongere mu matora adasanzwe yo muri 1987. n'umuyobozi w'intumwa za Kongere ya California, ahagarariye intara ya 12 ya Kongere ya California igizwe na San Francisco. Ku ikubitiro Pelosi yari ahagarariye akarere ka 5, nyuma haza kuba andi matora yongera gutorwa yahagararira akarere ka 8 kuva muri 1993 kugeza mu 2013. Pelosi yayoboye abadepite bahagararira demokarasi kuva mu 2003. niwe mugore wa mbere wayoboye ishyaka muri Kongere, kandi yayoboye inshuro ebyiri nk'umuyobozi w'urubyiruko kuva mu 2003 kugeza mu 2007, ndetse anaba perezida w'inteko kuva mu 2007 kugeza mu 2011. Murumva ni umunyapolitiki ukomeye cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko uyu muyobozi wa gatatu ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kugera i Taipei mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa kabiri, akarara kuri uyu wa gatatu akazagirana ikiganiro na perezida wa Taiwan. Izo ndege 8 ziri kumwe n'izindi ndege 5 zitwaye amavuta yo kuziha mu gihe ayo zitwaje yaba azishiranye. Ubushinwa buvuga ko budashaka ko Nancy Pelosi agera muri Taiwan kubera ngo byaba bivuze ko Amerika yemeye ko Taiwan ari igihugu cyigenga, kandi Ubushinwa uyifata nk'intara yabwo. Murabizi twagiye tubigarukaho mu kiganiro cyacu cyashize tubabwira amakuru agezweho kuri uyu mwuka mubi w'intambara ushobora kuba hagati y'Ubushinwa ndetse na Amerika. Ku rundi ruhande hari abanyamerika n'uyu Nancy Pelosi arimo batumva ukuntu igihugu icyo ari cyo cyose ku isi cyabuze umuyobozi wa Amerika kujya mu gihugu ashaka icyo ari cyo cyose ku isi. N'ubuhangange bwa Amerika nibwo butuma itumva ukuntu Ubushinwa bwabuza umuyobozi wabwo kujya aho ashaka ku isi. Ariko impamvu Ubushinwa bubuza Amerika kujyayo ni uko bufata nka Taiwan nk'intara yabwo, kandi bakumva ko Amerika itakandagira kuri ubwo butaka nta burenganzira bahawe n'Ubushinwa. Perezida w'inteko ishinga amategeko
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nancy Pelosi yavuniye ibiti mu matwi agira uruzinduko koko muri Taiwan ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 Kanama mu 2022 nibwo Nancy Pelosi n'itsinda yarayoboye bakandagiye mu murwa mukuru wa Taiwan. Urumva uyu mugore yavuniye ibiti mu matwi aravuga ati reka ngende Umushinwa ntacyo yankora. Ni icyemezo yafashe nyuma y'iminsi Ubushinwa butangaje ko niyibeshya agakandagira muri iki kirwa bufata nk'igice cyabwo igihugu cye kizirengera ingaruka kizagirwaho. Kuva Ubushinwa bwatangaza ibi, benshi basigaye batewe amatsiko n'umwanzuro Pelosi azafata, bibaza niba azima amatwi Ubushinwa agakandagira muri iki kirwa cyangwa niba azagira ubwoba agakora ibyo iki gihugu cyasabaga. Urumva uyu mugore we yahise afata umwanzuro wo kugerayo aya masaha. Pelosi ari muri Taiwan ndetse n'itsinda rye baturukanye muri Amerika. Uyu mugore yavuze ko uru ruzinduko agiriye muri Taiwan ruri mu murongo igihugu cye cya Amerika cyiyemeje wo gukomeza gushyigikira demokarasi ya Taiwan. Nancy Pelosi yageze muri Taiwan nyuma yo kugirira uruzinduko mu bindi bihugu bya Aziya birimo Singapore ndetse na Malaysia. Guverinoma y'Ubushinwa n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze imyaka myinshi cyane bisa n'ibitavuga rumwe kuri Taiwan. Ubushinwa buvuga ko iki kirwa ari icyabwo, ari naho buhera buvuga ko imyitwarire ya Amerika yo gushaka kugaragaza Taiwan nk'igihugu cyigenga ari ubushotoranyi. Abashinwa bo bavuga ko niba Amerika yiyemeje kuba umwanzi w'Ubushinwa, Ubushinwa mbibutse ko butuwe n'abaturage bagera kuri miliyari 1.4 z'abaturage, ubwo bivuze ko Amerika niba yiyemeje kuba umwanzi w'Ubushinwa, ubwo yiyemeje intambara n'ingaruka zishobora kuzayigora kwivanamo. Murumva ni ibintu bidasanzwe rero. Aya makuru tuzagenda n'ubundi tuyabagezaho. Murumva ni ibintu bishobora kuvamo indi ntambara, tukongera tukabona indi ntambara yiyongera ku ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Ni ibintu tuzakomeza rero kubakurikiranira nka TSG Online TV, tukagenda tubagezaho amakuru yose kandi agezweho. Mukomeze kugubwa neza kandi mugire ibihe byiza.